سلام تخطاتلتنا نايت channel كما يتخونو ጽبኩት ኮነ ናይ ወትሩ ትምኒትናዩ ሎሞን ከም ወትሩ ኣገዳስነት ዘሎም ዓበይቲ ዜናታት ዝበልናዮም ናባኹም ሒዝና ቀሪብና ኣለና ናይ ሎማ ኣርስትና ክብድ ዝበላ ኣርስቲ ክኸውን ሓደ ኣገዳሲ ሪፖርት ካብ ዩክሬን ከም ዝወፀ ምዕራባዊ ሚድያ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ንሱ ድማ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ካብ ድፍዓቱ ክሃድም ከም ዝጀመረ ወይ እውን እቲ ህይወት ኣዝዩ ክኸይኸብዶ ከም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ የውፅኡን እዮም ግን እቲ ኩናት ዳርጋ ኣብ ናይ መወዳእታ ገጻቱ እናተቐራረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት እውን ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ብኩሉ መዳይና ንሪኦ ዘለና እቲ ሰራዊት እቲ ግንባራት ራሽያ ብኩሉ ግንባራት ትደፍእ ኣላ ክበሃል ከሎ መብዛሕቲ ግዜ እቲ ሚድያ ክሓብኦ እዩ ዝፍትን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሜይቢ ክሕባእ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ስለ ዝበፅሐ እዮም ነዚ ሓበሬታ ብኮኦርዲኔትድ መንገዲ ብብዙሕ መንገዲ ከም ዝወፅእ ገይሮሞ ብሓፈሻ እዚ ኩነታት ዝናበይ ክኸይድ ብካልእ እቲ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ መልክዕ በፂሑ ኣሎ ኢቨን ድፋዕ ብድፋዑ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ እውን ሪፖርት ክገብርዎ ጀሚሮም ኣለዉ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኤግዛክትሊ ኣበይ ናይ ግንባር እዩ እንታይ ዓይነት ኣፅዋርን ውግእን ዝካየድ ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ካብቲ ሰራዊት ዝወፀ ሪፖርት ክንርኢ ኢና ብዛዕባ እታ ነፋሪት ዝወደቐት እውን ሪፖርት ኣሎ እዚ ንኩሉ ኣተሓሒዘ ክህበኩም ክፍትን እየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ Alexander is one of the tens of thousands of Ukrainian soldiers who walked away from the front line to return home. For 6 months, he watched his fellow servicemen die in Russian attacks. We just wanted to live. We had no combat experience. We were just ordinary working people from a village. He remembers very little from the year he spent at home in Lviv because of the concussions. So, ታይም ዝብል ዘለው ሓደ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዕረፍቲ ኢሉ ዝኸደ ወታደር ከምዘይ ይምለስ ካልእ ድማ መብዛሕትኦም እቶም ወታደራት ብጀካቶም ሓደ ንፕሮፓጋንዳ ኢሎም ድምፅዎም እንተዘይኮይኖም ናይ ብሓቂ ሕማቅ ተመክሮ ከም ዘለዎምን ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦም ደቂ ዓዶም ደቂ ሃገሮም ደቂ እቲ ምስኦም ዝዋጉ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት መይቶም ከም ዘለዉ ስለዚ ርኢ ዘለዎ እንታይ ክንገብር ኢና ንሞት ተፈረድና ህዝቢ እኮ ኣይኮንና ንሕና እዚ ኩናት እዚ ዝውዳእ ኣይኮነን ክንስዕሮ ንኽእል ኣይኮነን ክንፈትሖ ንኽእል ሽግር ኣይኮነን ስለዚ ተኣንኮ ምርጫ ደላትና ሂወትና ከነትሕል ኣለና ዝብል ምርጫ እናነፀረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቶም ንዖም ዝደፍኡ ዘለዉ ኣብ ሆቴላት ዝነብሩ ናብ ፍቅዲ ኤሮጳ ክዘብሩ ዝውዕሉን ዘለዉ ንሳቶም እዮም ዝፍክሩ ዘለዉ ሓፂን ወዲ ሓፂን ኣምፂኻ ንሰብ ኣብ ሓዊ ምጥባስ ግን ካብኡ ዝኸፍእ ነገር የለን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩነታት ናይቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣዝዩ በዳሂ ገይርዎ ዘሎ እዩ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብዚ ቻነል እዚ ብብዝሒ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣነ ኩናት ናይ ዩክሬን እቲ ዝበለፀ መስትያት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣካይዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብዝበለፀ መንገዲ ክንመሃረሉን ክንፈልጦን ኣብ ሪል ታይም እቲ ሚድያ ወታደራዊ ሓይሊ ፖለቲካ ቁጠባ ከመይ ገይሮም ኮኦርዲኔት ዝኾነ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ብመፅሓፍቲ ክፅሓፍ ወይ እውን ዶኩመንታሪ ድሕሪ ግዜ ክስራሕ ንርኢ ነርና ሕጂ ግን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንሰለስተ ዓመት ክካየድ ርኢና ኣለና ፖለቲከኛታት ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ምስቲ ሚድያ ብሓደ ኮይኖም ከመይ ገይሮም ነቲ ኩነታት ይሸናኽርዎ ገንዘብን ወርቅን ክንደይ ናብዚ ስደት መዓት ገንዘብ መዓት ቢልዮናት ገንዘብ ይውሕዝ እቲ ገንዘብ ድማ ይውሕዝ ኢና ንብሎ እምበር ጥውይ ኢሉ ካብቲ መንግስቲ ካብቶም ታክስ ንኸፍል ዘለና ተመንዚዑ ተጠውይ ናብ መን እዩ ዝኸይድ ናብቶም ኣፅዋር ዘፍርዩ ዘሎ ቢልዮነራትን ሚልዮነራትን እዩ ዝኸይድ ስለዚ ንሳቶም ነቲ ገንዘብ ካብ መንግስትን ካብቲ ታክስ ፔየርን ምሒቆም ይወስድዎ ብክቡር ዝተዋህበ ኣፅዋር ከይዱ ከዓ ኣብ ዩክሬን ድማ ሰራዊት ይሞተሉ ተዓዲ ይበርሰሉ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ድማ ይፀንት ኣሎ ስለዚ እዚ ገይም እዚ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤሮጳውያን እውነቶም ዕቡያት ዝነበሩ ኩናት ንዖም ዘይምልከት ዝመስሎም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመት ነቲ ዝሓለፍዎ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ረሲዖም ዳርጋ እዚ ኩናት ንኣፍሪቃውያን ንካልእ ዓለምን ዝተዋህበ ውሳነ እምበር ንዖም ዘይምልከት ዝመስሎም ዝነበረ things have changed ሎሚ ተገምጢሉ ከመይ ኢሉ ኣብ ዞብኦምን ኣብ ጎደቦኦምን መፂዎም ኣሎ እዚ ኩሉ እዚ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ብኩሉ መዳይ ሓደ ዓቢ ትምህርቲ ንዓለምና ዝህብ ዘሎ እዩ እወ ሓደገኛ ኩናት እዩ ናብ ካልእ ክምዕብል ዝኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣካይዳ ናቱ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእልን ራሽያ ኒኩለራዊ ፓወር እዩ ንዓለምና ክድምስስ ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ ግን ወላ እውን ንዓለምና ክድምስስ ሓይሊ ዝኽእል ሓይሊ እንተለካ እውን ክሳዕ ክንደይ ትዕቢት ከም ዘለዎምን ክሳዕ ክንደይ ክፈታትኑካ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓደ ካብቶም ንሓቀኛ ምስሊ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዘጋሃደ ኩናት ተሎ ኩናት ናይ ዩክሬን እዩ ናይ ዩክሬን ንበይኑ ግን እኹል ኣይምኾነን ነይሩ ስለምንታይ ክነግረኩም He suffered. He's since returned and is being trained with a different battalion. But official figures show that more than 90,000 cases have been opened into instances of soldiers deserting since ሪወለኹም እቲ ኩነታት ኣየር ናይቲ ዓዲ እዚ
ኣይኮነን ኣብዚ ክትዋጋእን ታሽሙ ክትገብርን ንሓንቲ ግዜ መኻን ኣብዚ ቦታ ዝጠጠው ክትብል ከቢድ እዩ ኣዝዩ ቆራሪ ኣዝዩ ሕማቕ መሬት ሕጂ ኣብ ግዜ ቁሪ ከምዚ ኣብቲ ግዜ ኖርማል ግዜ ብጭቃን ብማይን ካልእ ዓይነት ትርኢት ዘለዎ ቦታ እዩ ግን ያ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንደይ ሰብ እዩ መይቱን ተቐቲሉን ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘስደምም መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና so all in all እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ሪል ታይም ጉድ ናቱ ዝተረኣየሉ ግዜ እዩ ናይ ዩክሬን ክሳዕ ክንደይ ንዩክሬን ክሕግዙ ክንምንታይ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ከርእዩና ከለዉ እንታይ ግን ኢሎም ክቕሽሹ ፈቲኖም ንዲሞክራሲ ንምክልኻል ንፍትሕን ዲሞክራሲን ንምድሓን ንገብሮ ዘለና ኢና ክብሉ ፀኒሖም እስራኤል ድማ ጀሚራ ዲሞክራሲ ግድሶም ገለ ግድሶም ሳቶም ድማ ተራ ህዝቢ ክቐትሉ ምስ ጀመሩ ከዓ ኩላ ፋሒላቶም ማለት እዩ በቲ ንዲሞክራሲን ምዕቃብ ይብሉ ዲሞክራሲ ክበሃል ከለካ ምርጫ ክተካይድ ኣለካ እንድሕርቲ ዲሞክራሲ ቅትሉ ኮይንካ ምርጫ ዘየካየደ ኣብ ስልጣን ስቑኢሉ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክብልዎ ነቲ ምርጫ ዘካየደ ወላ እውን ከምቲ ዝተስኻቱ ደልዮ እንተዘይኮነ ራሻ ግን ምርጫ ስለ ዝገበሩ ንዑ ግን ዲሞክራሲያዊ ኣይኮነን ክትብሎ ክሳዕ ክንደይ ዘይተሓሓዝ ኣካይዳ ከም ዘለዎም ንርኢ ኣለና ብግምጣሉ ኣብ እስራኤል ክኾን ከሎ ድማ ኣብ ምንታይ ክንዲ ዝኣሽሓት ሰብ ተቐቲሉ ዘሎ እንድሕር ኢሎም ድማ ኩላ ነገር እያ ፋሒላቶም ስለዚ እቲ ሚድያ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ከም ዘለዎ ዝተጋህደሉ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ፖለቲከኛታት ናቱ ናይ ሞራል ጥፍሽና ከም ዘለዎምን ነዚ ናይ ዓለም ሰብኣዊ መሰላዶ ገሎ እናበሉ ንብዙሕ ሰብ ዘዘብሉ ዝነበሩ ኤቭሪቲንግ ስካም ወይ እውን ሓደ ስርቅን ሓሶትን ንኣጀንዳ ናቶም እንተኮይኑ ዝደለዩ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ወላ እውን ኩሉ እቲ ሕግታት ባዕሎም ዝገበርዎ ክጥሕስዎ ፀገም ከም ዘይብሎም ርኢና ኣለና ዳስ ዋይ ድማ እዚ ኩናት እዚ ልዑል ትምህርቲ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክገብርዎ ከለዉ ብብዙሕ መንገዲ ሸፊኖም ሚድያን ገለመለንገለ ገይሮም የብልዎ ነይሮም ኣብዚ ኩናት እዚ ግን ኩሉ ትጉዶም ንኽረአ ዕድል ስለዝፈጠረ መንእሰያትና ካብዚ ብዙሕ ክመሃሩ ክኢሎም ኣለዉ ክብል ይኽእል ስቲል ብዙሕ ሰብ ተረፈ ከም ዘሎ ምርዳእታ ኣለና ምክንያቱ እቲ ኩነታት ብትክክል ስእሊ ክትሪኦ እንተዘይክኢልካ ኮምፕሊትሊ ከፅድፈካ ዝኽእል ዓይነት ሚድያ እውን እዩ More than 1,000 days, Ukraine has fought relentlessly against Russian aggression. And in that time, thousands have been killed on both sides. Now, 2024 saw the conflict reach yet more milestones. New front lines were opened, new weapons were used, ever more sophisticated drones deployed. Leaders on either side have dug in defiant, but with Donald Trump about to take power again in America, there is a sense something may be about to change. Now, he's promised to end the war in 24 hours. Whether that bombast proves true remains to be seen, but what we can be sure, war weariness is growing. A recent poll found 52% of Ukrainians now want the war over as soon as possible, up from 20. Take us through how the front line has changed in this past year. Yeah, Kamali, it doesn't look as if it's changed all that much. We're looking at the same map all year, but actually a lot has gone on this year, and so there's been a lot of dynamism. ሕጂ መጀመርያ ንውሕ ዝበለ ኢንትሮዳክሽን ይህብ እንታይ ኢሉ 2014 እዚ ኩናት ካብ ጅምር ሳልሳይ ዓመቱ እንዲያ ቁፂሩ ዘሎ ናብ ሳልሳይ ዓመቱ ተፀጊዑ ኣሎ ክልተ ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ ሜቢ ብሓፈሻ ግን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ነጥሮ መቐይሮ ዝነበረ ዓመት ተኮይና ኣብቲ ኩናት 2024 እዩ ሓደ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፅ ነቲ ኩናት ክውድኦ ከም ዝኽእል ተስፋ ፈጢሩ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዓውደ ኩናት ኣብ 2023 ዩክሬን ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ትመስሎም ነይራ ድሮ ኣሜሪካ እኳ ኣብ መፋርቕ 2023 እዮም ተስፋ ቆሪፆም ካብዚ ኩናት ብዙሓት ፖለቲከኛታት ናቶም ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ካውንተር ኦፈንሲቭ ዝበልዎ ስለዘይሰርሐ ወላ ሓንቲ ከይገበረ ስለ ዝሞቶም ድሕሪኡ ኩሉ እቲ ግዜ ናይ ግዜ ምምጣጥን ካልእ እስትራቴጂካ ምቕናዕን እምበር ዩክሬን ራሻ ከተዳኽማ ወይ ክስዕራ ከም ዘይትኽእል ተረዲዎም ማለት እዩ ካብኡ ንነጀው ድማ ኣብ 2024 ጀሚራ ድማ ራሻ ብብዝሒ ክትደፍእ ስለ ዝጀመረት እቲ ኩነታት እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ተበፂሑ ማለት እዩ ዩክሬን ድማ ኣብ ዳርጋ ወላ እውን እቲ ውሳኔታት ክትውስኖ ትኽእል ዝነበረት ኩሉ ሓደገኛ ውሳኔታት ንዓዓ ዘርብሕ ዘይኮነ ዝጎድእ ኮይኑ ተረኺቡ እዚ ኩሉ ድማ ኣብቲ ናይ 2023 ካውንተር ኦፈንሲቭ ምስላጥ ምሳበዮም ድሕሪኡ ቀልጢፎም ኣፅዋር ስለ ዝወዱ ኣሜሪካ ድማ ክህብዎም ስለ ዘይደለዩ ናይ ብሓቂ ተጎዲኦም ብዙሕ ሰራዊት ከሲሮም ኣፅዋር ሃቡና ከም ዝሃቡና እናበሉ ዳርጋ ክሳብ ወርሒ 3 ናይ 2024 ዝኾነ መልሲ ኣይመፆምን ነይሩ እዚ ኣዝዩ ደንጉዩ ስለ ዝመፆም ትሪ ሓገዝ ድሮ ኣብቲ ምድንጓይ ጥራይ መዓት ክሳራ ፈጢሩሎም ወላ እቲ ኣፅዋርን ሓፃውንትን ምስ መፀ ከምቲ ዝድለ ለውጢ ክገብርሉ ይከኣሉን at the end of the day
ሕጂ እቲ ኩነታት ኣብ ከመይ በፅሒ ኣሎ እስከ ንርአ በቲ ካርታና in the war. If we look at it from January, that's the map we were all very familiar with. The Russians put in a big effort from about March onwards to push the front forward, always everywhere, across the whole thing. And as the year has gone on, you can see what's happened. They took Bakhmut, didn't do them much good because it was not really strategically so important. They've pushed towards Chavez Yar, that is important, high ground. They still haven't got it, but if they get it, that helps them to go north. They did take Avdiivka at the early part of the year, and that is important, because that actually is strategically important because it goes towards Pokrovsk. If they get Pokrovsk, then that opens the road to the west, to Dnipro, and they've moved forward. But this was August. In August, the Ukrainians changed the dynamic a bit. They attacked in Kursk, right up in the north. Now, Kursk is a region of Russia. It's an ሕጂ ኣብዛ 2024 ጥራይ ክንዲ ምንታይ ከም ዝሰጎሙ ብዓይኒ ስትራቴጂ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ እዩ። ብፍላይ ድማ ክልተ ታርጌትስ ኣለዎም። ብላዕሊ እቲ ቻሲቭያር ዝበሃል ዘሎ ኣዝዩ በሪኽ ቦታ እዩ። ንዑ እንድሕሪ ሒዞም ንዩክሬን ሓዋሩ ሓደጋ ይክኾኖም። ብታሕቲ ድማ ኣብቲ ማእከል ድማ እቲ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ድማ ሎጂስቲክስ ሃብን ናይ ኮል መዕድን ቦታታት ዘለዎን እዩ። ስለዚ ኣብኡ እውን ኣዝዮም ቀሪቦም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ። ሳልሰይቲ ድማ ኣላቶም ኣብ ታሕቲ እሳ ድማ እታ ከተማ ከርእየና እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብዚ ራሻ እናደፈት ከላ ኣብ ወርሒ 8 ድማ ዩክሬን ሓደገኛ ስጉምቲ ንዓታቶ ማለት እዩ። ራሻ ዘይኮነ ዩክሬን ዝኸፍአ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እሱ ድማ ናብቲ ኩርስክ ዝበሃል ዞባ ወይ እውን ቦታ ናይ ራሻ ብምእታው ሓድሽ መጥቃዕቲ ሓድሽ ግንባር ከፊቶም እቲ ስትራቴጂ ናብኡ ምስለ ዝኸድዎም ራሻ ካብዚ ግንባራት እዚ ሰራዊታ ስሒባ ናብቲ ክትከዶም እዮም ሓሲቦም። ራሻ ግን ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ናቶም ውሳነ ስቂሉ ገዲፍዎ ጋፕ ምስ ፈጠሩሉ በዚ መሊሱ ክደፍእ ጀሚሩ ማለት እዩ። ዝያዳ ድማ ነቲ ዝድለ ዘሎ ቦታታት ክቐርብ ክኢሉ important because it goes towards Pokrovsk. If they get Pokrovsk, then that opens the road to the west, to Dnipro, and they've moved forward. But this was August. In August, the Ukrainians changed the dynamic a bit. They attacked in Kursk, right up in the north. Now, Kursk is a region of Russia. It's an oblast. It's actually a very big oblast. The Ukrainians attacked a rather small part of it, but nevertheless, this is Russian territory. They actually invaded Russia. And within that Kursk oblast, they conducted themselves very carefully. They took ካብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል 10 ግዜ ኩርስክ ክብሉ ከለዉ ካብቲ እቲ ኩርስክ ዝበሃል በዓል ንእሽተይ ዞባ እንዲ ካብቲ ንእሽተይ ዞባ ንእሽተይ ቦታ እዮም ሒዞም ባት ስቲል እቲ ስጉምቲ ግን ዓብ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝተራየሉን ብዙሓት ሰራዊት ዝተቐትሉን ምዃኑ ዝንገር እቲ ቦታት እውን እንጂ and they kept going sideways towards the northwest and the southeast. So it kept their flanks small so they could get back into Ukraine. They didn't overextend themselves. The Russians put a huge effort into retaking Kursk, and about 50,000 troops have been involved. They've retaken about 40% of it. But the Ukrainians are still holding on to Sudza and about 60% of it. And believe me, they will want to hold on to that into the new year if they're going to have a bargaining chip, if they're going to talk about exchange of territories. Putin is desperate to get a hold of this back. He probably won't by January, February, because the Ukrainians are also very determined to hold on to it. Yeah, and Michael, of course, we will talk about Kursk later, because that's where the North Koreans are. But I want to focus in on this port city of Odessa here. That still hasn't fallen, despite... ሕጂ እቲ ካርታ ረይዎ እቲ ካርታ ባሕሪ ረይዎ ብታሕቲ ፈርዲኹም ኣለኹም። ስለዚ እቲ ክሪሚያ ዝበሃል ዘሎ ረይዎ ፔኒንሱላ እዩ። እንደን እቲ ራሻ ሒዛቶ ዘላ ብሙሉእ ናብኣ ዝለገበ ቦታ እዩ። ተወሳኺ ሓንቲ ብርትዕቲ ኩናት ትካየደላ ዘላ ድማ ኦዴሳ ዝበሃል ከተማ እያ ኣብ ታሕቲ። ኦዴሳ ማለት እቲ እንኮ ኣፍትገ ባሕሪ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ። ምክንያቱ ብንየው ዘሎ ባሕሪ ኩሉ ከሲሮም መስሎ ዘለዉ እቲ ኣገዳሲት ኣፍትገ ባሕሪ እሳ እያ። ንኦዴሳ ብኩሉ ዝከኣሎም ክዋግኡላ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ግን ንኦዴሳ እንተ ራሻ እውን ኣበርቲዖም እዮም ዝቃለስዎ ዘለዉ። ምክንያቱ ናብቲ ባሕሪ ከምዘይቀርብ ክገብርዎ ነቲ ዩክሬን ይፅዕሩ ከም ዘለዉ። እዚ ድማ እቲ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ ገይርዎ ዘሎ is a very very serious battles ኣብዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለና ዝካየድ ዘሎ ዩክሬን ምናልባት ችግር ገጢሞም ኣለ ንብል ኣለና። ግን ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቻነል ናተይ ካብ ዝተፈላለዩ ኤክስፖርትስ ዝሰማዕናዮ ሓደ ካብቲ ዝበርትዕ ናይ ዓለምና ሰራዊት ዘለዋ እያ። ናይ ብሓቂ ከበድቲ ሰራዊት ምዃኖምን ብቐሊሉ ዝሰዓሩ ሰራዊት ከም ዘይኮኑን ብዙሕ ግዜ ኢቨን ቶም ደገፍቲ ራሻ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ብዓይኒ ናይ ራሻ ዝርእይዎ ዝምስክሩሎም እዩ። ብሓቂ ተዋጋኢ ብርቱዕ ዝኾነ ተዋጋኢ ሰራዊት ከም ዘለዎ ዩክሬን ንሃገሩ ንዓዱ ካ ስለ ዝዋጋእ ዘሎ ከቢድ እዩ። እቲ ኣጀንዳይ ናይ ካልኦት ዳ እምበር ንሱ ንሃገሩ እዩ ዝቃለስ ዘሎ። ግን ንሃገሩ ዘቃልስ ዘለዎ ምክንያት ከንታይ እዩ ኢኻ ትብል ማለት ራሻ ትማሊ ኮነትን መፅኣ ጎረቤቶም እያ ንሓወሩ ጎረቤቶም እያ ነይራ። ኔቶ እዩ ትማሊ መፅኡ። ስለዚ ኔቶ መፅኡ ቦኦም ተጠቂሙ ንራሻ ከዳኸም ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዩ እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ። ግን at the end of the day ሰቶም ንዓድና ንከላኸለልና ኢሎም እዮም ዝዋግኡ። I guess the Russians desperately wanting to try and take... Yeah, that's really important, Kamali, because when you look at Odessa, they tried to take it, didn't get past Mykolaiv. If they do take Odessa sometime in renewed fighting next year, then that effectively landlocks Ukraine.
Odessa is the route to the south. It's the route out of the Black Sea into the Mediterranean. And the point is that keeps Ukraine in control of the western part of the Black Sea. Ukraine's big strategic victory this year has not been on land. It's been in controlling the western part of the Black Sea. They've effectively thrown the Russians out of Sevastopol, the base for the Black Sea fleet. So this is one big lifeline for Ukraine, strategic victory. It won't win them the war, but it stops them losing it. Give us a quick thought about the way that they've been able to control the Black Sea as well with the technology they've used there, Michael. Yeah, their own anti-ship missiles, use of drones. Now, Michael, take us through how the dynamics of this war have changed. Yeah, come on. I mean, drone attacks have been very characteristic. And we've seen drones of all shapes and sizes. To start with, we saw quite big drones. I mean, these are the Shahed 136s, the Iranian drones, which the Russians were using. They still use them in very high... እዚ ኩናት እዚ ሓደ ካብቲ ሩኡይ ዝኾነ ነገር ዘርአዮ ነገር ወይ ፍሉይ ነገር ዘርአዮ እንተሎ ብጣዕሚ ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ እቲ ዝረቐቐ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓውደ ኩናት ብክልቲኡ ወገን ድማ ንኣብነት ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣሜሪካ ክትዋጋእ ከላ ፀብለልትነት ነይርዎ ናይ ኩሉ ስለዚ ኣሜሪካ ጥራያ ዘድልያ ቴክኖሎጂ ትጥቀም ኣብ ጋዛ እስራኤል ጥራይ ቴክኖሎጂ ትጥቀም ዘላ ወይ እውን ኣብ ካልእ እንተሪኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካ ኣብ ላዕልነት ዘለዋ ኣብዚ ኩናት እዚ ከምኡ ዝበሃል የለን ናይ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ብምሉእ ከምኡ ናይ ኤስያ ከባል ኮርያ ዝመፅእ እውን ኣሎ ናይ ጃፓን ኩሉ ተኣኪቡ ናብ ዩክሬን ይመፅእ ራሽያ ድማ ብወገና ምናልባት ዝሻሂድ ዝበሃል ጥወን ካብ እቲ ኮንሰፕት ወይ እውን እቲ ድሮን መጀመርያ ካብ ኢራን ይመበቀሉ ግን ኣብ ራሽያ ሞዲፋይ ገይሮም ከም ዝሰርሕዎ ክልቲኦም ኮይኖም እውን ዝንገር ስለዚ እሱ ከምኡ ድማ ገለገለ ሚሳይላት ድማ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝመፅእ ከም ዘሎ ሕጂ ግን ዋላ ድሮናት ካብ ሰሜን ኮርያ ክመፅእ ከም ዝኽእል እውን ይንገር ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ኩናት ዝተረኣየ ብወገን ዩክሬን ክረአ ከሎ ግን ዝተራቐቐ ዝተፈላለየ ዓይነት ድሮናት ብብዝሒ ኣሜሪካ ብብዝሒ ትሰድዳላ ካልኦት ሃገራት ብብዝሒ ኢቭን ካብ ቻይና ተገዚኡ እቲ ድሮናት ንኖርማል መዓላ ክኸውን ዝኽእል ድሮናት ኣብ ኤሮጳ ድዩ ትግዛእ ጀርመን ድያ ትገዝኦ ፈረንሳይ ድያ ትገዝኦ ገዚኣ ነቲ ድሮን ኣምፂኦም ቦምቢ ይውስኹሉ ገለ ነገር ይቕይርዎ ንኩናት ትጥቀምሉ ኣለዉ እዚ ኖርማል ገበን ክኸውን ግባይ ግን መን ክቋፀሮም ዝቋፀሮም ሓይሊ ስለዘየለ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ምክንያቱ ብፍላይ እቲ ናይ ዩክሬን ሓይሊ ክሳብ ሕጂ ደው ኢሉ ምህላው ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳስነት ሂብዎ ዘሎ ድሮናት እዩ ብብዝሒ ድሮናት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ምክንያቱ ድሮናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ የፍሪ ኣሎ ድሮናት ብኩሉ መልክዕ ይመፅ ኣሎ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ስለ ዝወሃበ ዘሎ እዩ ስቲል እቲ ኩናት ዝቕፅል ዘሎ በር ምስ ራሽያ ክንዲዚ ጠጠው ክብል ዝኽእል ስለ ዝኾነ ይኮነን በር ኤኒዌይ ሓደ ካብቲ ኣብ ታሪክ ዝዓበየ ሞደርን ዎርፌር ናይ ዘበናዊ ኩናት ዝተገበረሉ ኮይኑ ክምዝገብ ምዃኑ እዚ ኩናት እዚ ማንም ሰብ ክግንዘቦ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ ብምቕፃል ብድሮናት ጥራይ ዝተገበረ ዘይኮነ ኪኑ ዝቐፀለ ቴክኖሎጂ እውን ዝነበሮ እዩ ብፍላይ ምስ ግዜ እቲ ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ መልክዓቱ እናቐየረ ስለ ዝኸደ ዝተፈላለየ ዓይነት ቴክኖሎጂ እውን ክጥቀሙ ጀሚሮም እዮም ሓደ ካብኡ እቲ ዕብይ ዝበለ ሚሳይላት ከዓ ናብኡ ክንሰግር ኢና ሕጂ Undoubtedly, that will be bigger than that. And that's just one element of all the other things that are coming in. So the new technology... እቲ ብዝሒ ናይ ድሮናት ከመይ ኢሉ ይውስኽ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ብዝሒ እናበርትዐ ክኸይድ ከሎ እቲ ቁፅሪ ረይዎ ሕጂ ዳርጋ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሐ ኩናት በቲ ድሮናት እዩ ተቐይሩ ዘሎ Undoubtedly, that will be bigger than that. And that's just one element of all the other things that are coming in. So the new technologies, the Ukrainians were desperate for F-16s. They've got some of them are in operation. They're not a war winner, but they make some difference. Storm Shadow, the missiles, cruise missiles, there they are, carried on an aircraft, long range. They're very good against fixed targets. And the Ukrainians really want to use more and more of them and things like them. And of course, ATACMS, the Army Tactical Missile System from the Americans, can be launched on a multiple launch rocket system. It's a ballistic missile, almost impossible to defend against, good range, and it actually destroys whatever it's pointed at. And of course, the Ukrainians want to use these against... So, እዚ ከዓ ከም ንሪኦ ዘለና ካብቲ ድሮናትን ካልእን ዓበይቲ ሚሳይላት ንኣብነት ስቶርም ሻዶ ዝበሃል ናይ ዩኬ ፍራንስ ዘብልዎ ኣፅዋር ማለት እዩ ከምኡ እውን እቲ ኤፍ16 ቀፂሎም ድማ ኣታክምስ ናይ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ እዚ ሚሳይላት እዚ እውን ተዋሂብዎም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ መጀመርያ ተዋሂብዎም ነይሩ ናብ ውሽጢ ራሽያ ንክጥቀምሉ እንኮላ ይተፈቒድሎም እምበር እዚ ሚሳይላት እዚ ሓደሽቲ ገይሩ ዝቆፅሮ ሰብ ኣሎ እዚ ካብ መጀመርያ ተዋህቦም ሚሳይላት እዩ ነይሩ ግን ኣብቲ ዓውደ ኩናት እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም ቀደም ንዓውደ ኩናት ኢሎም እዮም ዝቦም ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ዓውደ ኩናት ተስፋ ስለ ዘይብሉ ምናልባት ኮንደኾን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ነቲ ህዝቢ ራሽያ እንተረበሽናዮ ዝያዳ ይስምዖም ንፑቲን ጠጠው የብልዎ ካብ ዝብል ዝተበገሰ ናብ ውሽጢ ራሽያ ክትኩስዎ ስለ ዝጀመሩ ጥራይ እዩ so all in all ክንሪኦ ከለና እቲ ዓውደ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ኩናት ከም ዝኾነን ቀፂሉ ንፑቲን ንምድኻም ኩሉ ክገብሩ ድሕር ዝብሉ ከም ዘይኮነን ሓንቲ ብዚያ ሪፖርት ላ እዚ ኩሉ እናተገበረ ከሎ እቲ ውፅኢት ግን እንታይ ዓይነት ውፅኢት መፅኡ ንዝብለካ እዚያ ስምዕዋ ነታ ሓንቲ በዝ ጀመርና By some accounts, up to 40,000 Ukrainian men
have been killed in this salient. And for what? That's one of the bigger issues. When you're talking about morale and motivation for soldiers, it's composed of a number of things, but really near the top of that list has got to be what you're fighting for. And what are the men in the Ukraine salient fighting for? Is it for some media victory to get a good social media bump, something to that effect, to make the Western people think that, hey, we're doing good things, so keep supporting us? I mean, that's kind of an ethereal, theoretical thing, maybe. So زخايتي تزعبي زحزن كفال نايت كوينات دايم زبل زلو بفلا يابز كورس كريجن زبال بلوت أدزخونو سراويت يوكرين مالتيو أب حدقات يوم بزحات كم زموتو يزنقر أنا من تاي إعلاما نزبل دما ترقمون يبلون يوكرين أب كورس كبوتا زخدتوس انتايت إعلاما بعبيو نمن تاي تباهيلو ناراتيف نمغيار تباهيلو تغيرو زخان تايو يسعر سلو زلوس ولا حتى ترقم يبلو من متن هجرات نزل سعر زلو حيلس انتهى نقبرنا أسوار نبتهى نقبرنا نحقس كبلاس للجمرة قال لنا قرابت زينا يوكرين تعود كم زلان حيل كم زلو أن خطر تقينا قال سقوم تقوس زلو تباهيلو استوسد سقوم تيو أبو ميتهم زلو سراويت ولا حن تقوم نقر زي بلو علامة يميتهم دحيرهم قل أبت مجبريا نراشا شوك قبروايا مفتينهم قال قال يميلهم ده حرق مسرعيوا جيجا مخانم استردهم تاكلوا يميرهم من البعض ذات السلام مسمى نوع حزم أبتت أولا كقربك تقوم يخلي زبل زرا بعد ما أرجيومنت وي مقود ما غريبة مالت شو نزيان إيش بوتان خد جبر بلوز السراويت مخ أبت أقدس جنبارات أبت راز أوتز نبر سراويت بلوز مروز السراويت وسيدهم يمنا بخيدهم إذا حرك أبت الزخفة وتدروا استراتيجية تباهيل الله يوكرين دما نتزنا برا شجرن سعرة مليسو زك على طفن زك قاعدين مقارنة تنجرو زين تايجي أجي وتدرنا بهوتنا يسب ساكن ديس أوتها كم دولاب تكوينات يزر رزلو مالت مريت كم كتكلاخل أبزو شجرة قاتي مكا واحد سراويت تلكاسي سراويت كأبجد أسبوتها خاطكم ولا زل كامبر أفقد عندنا سوشيال ميديا كتكم زغل نابلي يزغل تزلوت هدراوي مقنن زنبري. Maybe it is. It does appear that that's what the Kiev seemed to think about. Zelensky, when he continues to give orders that the troops stay there no matter what, that they not withdraw. We postulated many times, months into this, that the thing that made the most military sense would be to say, you could put whatever face on it you wanted, okay? We caused Russia to have to do something. They had to move 50,000 troops here, which by many accounts is exactly what did happen. Where they came from is secondary. They didn't come from the front, apparently, but they came from somewhere because they weren't there before. So you could have said, okay, we achieved that success. We repositioned, large numbers of Russian troops, but now then we're going to withdraw back to our lines, back to our defensible lines, and save all those soldiers. They didn't do it. And now then the claim out of Kiev is that we're keeping them up there so that when Trump gets in, we have to keep it by all means before Trump comes in so that we can use them as negotiating. بحفشة كل استراتيجينا يوكرين زغطلو زلو بخلو من قدك كرر أخلو عابس احتاد زغونن ولا حنتكم نقر زي بلون أما وضع تادما كم زنريو زلنا نتي نتوت هدرات أب حدقا زغطو من أبزوان زدما بزر كبوه بعدل زرقبوه من قدي يحدمكم زلوني زنقر زلو and who can blame them من كخصام يخل ومن تقاقهم كبلا يخل بزرقبوه عدل نابراشا عدل ترغيبهم نعيد راشات كيت ترغيب كازا ربايب لهم خلوا ترقيم زبل غاية قتلوا غاية قد ببزح دما عدل أبزروا خبولو يهادميهم يمارقوا يوم يخديهم التزبالة بوتانية يوكرينوين actually التزبالة بوت أبزوان زي نابراشا مغادي مهنيات أبكالي أوروبا كمال سوام كم زخلوني فلتيهم أبكالي أوروبا وحسنتهم كلهم ما يكلني بفلا عندك تبعاتي منسيات أبزوان زي التزبالة مهدا بوتا راشا بكينات كستوها ما يتغلنيها ስለዚህ እቲ ትሕቶ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ዝተፈለየ መድረኽ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ ፑቲን እውን ኣብዚ ዝሓለፈ ዝገብሮ ኢንተርቪው ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኩናት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ናቱ እንታይ ምዃኑ ተሓቲቱ ነይሩ። Kommersant newspaper. Vladimir Vladimirovich, tell me, do you expect anything for yourself by the end of the year, and most importantly from yourself? The question is vague. What does from yourself mean? Andre, I don't quite understand what from yourself means. I don't expect anything special from myself. I consider myself a predictable, balanced person, acting according to a plan. This plan of all my actions, the governments, the administrations, and the central banks, we coordinated among ourselves, all our steps, and act quite steadily. So, حدا كابتن ጋዜጠኛታት እንታይ ሓቲትዎ ካብ ነፍስኻ እንታይ ትፅበ እንታይ ትፅቢት ኣብዚ መወዳእታ ዓመት ዘለና ኣሎ እንታይ ትፅበ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ራሽያ ካብ ነፍስኻ እንታይ ትፅበ ኢልዎስ ሕቶ ንፁር ኣይኮነን ካብ ነፍሰይ እንታይ ክትፅበ ማለት ኣነ ፍሉይ ትፅቢት የብለይን
ዝገብሮ ነገር ኣመዛዚነ ስጉምቲ ዝወስድ ሰብ እየ እቲ ሕቶ ብዛዕባ ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ናተይ መረዳእታ ሕቶ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ከምዚ ክገብሩ እዮም እዚኦም ከምዚ ክብሉ እዮም ስለ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚት ንሱ ንሕና እንታይ ቦታና እንታይና ንፅበ ንሕና ካብ ዓይነት ሕቶ ነይራ ግን ትቕፅል እያ ታሕቲ And predictably, we don't predict anything unusual, and it's impossible to predict anything unusual. Необычного прогнозировать невозможно. Someone expects that the Oreshnik will take off and land, for example. Ну это, вы понимаете, мы... You understand, we always respond in kind. Зеркально. Ну, против нас They используют. use certain weapons against us, we use the same. Ну, послушайте, Listen, they used 5 to 7 ATACM systems. всем атакам. Вы слышали? Did you hear what was said yesterday or the day before? Российская армия ответила... The Russian army responded with a comprehensive strike. 240 or 221, I think. So ብዛዕባ እቲ ኦሬሽኒክ ሚሳይል ቡ ጌርና መጥቃዕቲ ክንገብር ዲና እንታይ ኣሎ ብዛዕባ ከገለ ምስ በሎ ኩሉ ግዜ ግብረ መልሲ ክንህብ ከለና ራሻ ንሳቶም ንዝገበሩ ወይና መልሲ ንህብ ንሕና ይኮና ንጅምር ኢሉ ግን ክንህብ ከለና ድማ ዝተዓፃፀፈ መጠን ዘለዎ ግብረ መልሲ ኢና ንህብ ኢሉ እነተ ዝሓለፈ 6-7 ዝኾነ ኣታሓክም ሰዲዶም ነይሮም ተኪሶም ነይሮም ናባና ኢሉ ምናልባት ዜና ተኸታተልካ ተኮይንካ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ንሕና ክሳብ 220 ክሳብ 240 ዝኸውን ሚሳይላት ድሮናት ዘለዎ ሰፊሕ ግብረ መልሲ ይብና ነርና ስለዚ ነቲ ኩሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዓፀፋ ንምምላስ ዓቕሚ ኣለና ኢሉ መጀመርያ ንሕና ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣይብሎን ኣብዚ ግን ኣብ ካልእ ዝገለፆ ማለት እዩ ቀንዲ ኣተኩሮናቶም ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዘሎ ኣብቲ ሪል ኩናት ምዃኑን እዚ ኣብ ውሽጢ ከተማታት ዝግበር ዘሎ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንግብረ መልሲ ወይ እውን ነብቲ ወተሃደራዊ ኣካይዳ ስትራቴጂ ኣገዳስነት ንዘለዎ ዝበልዎ ዕላማታት ንዑ ጥራይ ከም ዝሓርሙ ዘለዉ ስለዚ ብሓፈሻ ራሽያ በዳሂ ዝኾነ መድረኽ ኣብ ኩናት ከም ዘላን ወላ እኳ ነዚ ኩናት እዚ ትስዕሮ ወላ እውን ኣብቲ ቁጠባ ድሓን ዝኾነ ምንቅስቃስ ትገብር ተላ እቲ ዘጋጥማ ዘሎ ብቶታት ግን ብኩሉ ሸነኽ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ሓደ ካብኡ ኣብዚ ቅድመ ግንባር ጥራይ ኣይኮነን ንኣብነት ለንቀናይ ሓንቲ ነፋሪት ሃሪማ ነይራ ከም ድሮን ኮይና ድሮን መሲላቶም ራሽያ ሃሪማታ ገለ ይብልዎ ዝስምዕዎ ብፅኡ All of that breaking news on that deadly plane crash in Kazakhstan. Today, Russian President Vladimir Putin is apologizing for what he calls a tragic incident following the crash of that Azerbaijani airliner that killed 38 people on Christmas Day. But the Kremlin leader is also stopping short of admitting responsibility for the disaster. This comes as a U.S. official tells CNN that Russian air defenses may have mistaken the commercial jet that crashed on Wednesday with a Ukrainian drone. Today, Putin admitted that Russia's air defense systems were active when that flight attempted to land in Chechnya on Wednesday. Let's get to CNN's Donna Bashir, who was covering this for us. So, زادرنا يا نفاريت ناي أذربيجان إيرلاينز يا أمانغو بزقات أما كنتات زتحرمتن كابازنا برود ما I don't know كتاب إسرا سبات كم استقلت لي زنجر من البات اللي قصير خون غليب يتيت أنك مهر زهرمات أنك أي تفلتني رابط مجمرة ده حرقن ناي راشا ميسايل هريما كون اير ديفنس سيستم هريما كم زغل زبل ترترا زرباك زور جميرو حجون ستيل ميت راشا هريما ما زبل بايت ودنا لوجن فلاديمير بوتين يقرأتها كم زحتت التي بريزنت أذربيجان يزنكر زلو مغنياتو اكزاكتلي ابتا زربا امونغو تايم زبلو درونات ابتو وانتي درونات نا يوكرين كسا خمزنا برا ابت كل اير ناي راشا غصنين كسا خمزنا برا لازم منالبات مستي درونات استقبر تحاوس از شيء يمكن الى ماكشلي نت كنتاتي كي تردهم ويون بجيجا كم زحرموا دايما دايلا كم زي تحرمت زقل حبريتا CNN بعلمون ريبورت كيرو مني روما spoke with his Azerbaijani counterpart and also expressed apologies and condolences for the fact that the plane had crashed and impacted and was facing troubles as it entered Russian airspace. Of course, the plane was intended to travel to Grozny in the Russian region of Chechnya before it was diverted. It crashed in the Kazakh city of Aktau. And now, of course, as you mentioned, Putin stopped short of admitting any sort of responsibility for that, but did acknowledge that Russian air defense systems were operating. So بحفشة تي كنتات ملو بملو حلفنات وسيدنا عيبلنا لروسيا جن بريزنتنا روسيا فلاديمير بوتين جن more likely نساتهم كم زهر ماي زنقرزلو ناتهم air defense system كم زهر ما يوم زنقرزلو again another tragedy تعمل زحزم كنتات مالتيو زلنا مدرك ساكن كبيد مقانون نبزح حدقاتات كقالة زخل عودو كينات كم زلنا ببغتال as a كوينات زين عبيكتو كقصة لخل what kind of solution are we expecting زخون مفتاح كم يعني مفتاح كم تيخل هل مونغو راشان إيروب عند ما حدا جنبار على لفظي بفلاي أبز بالتيك سيز بهال ما تي أبتحتمايز ولا كيبل سوي ون يعني إنترنت حبريتا
جمدي بالتخلو زبل مراشات كبر زلا بزبل مسمس حجون أبزي حدا فخمنا بلا زقطل قدايا لو نابي قصو قطل خلقه بيجي هنرينا سو. So first things first, do you believe this could have been anything else but deliberate action on the part of forces which, well, are not entirely friendly towards NATO countries to say the least? So هذا كابتي ماني غير وزبل ولا كنت جمجام نايت منقصات ناي بعد فنلند تزجبر زلو راشا ناي راشا حيلي زجبر زلو زبل ملتلو بتخكل ك انتهيت نزح هذا سكولر كفنلنديو انتهيت بالنسخة خيلي حتى له مالتي. Well, as a scholar, I must say many things are possible. The fact that there have been so many incidents in recent times points to a pattern which makes it very unlikely that it would be something else than deliberate sabotage action. But the investigations haven't advanced much yet, so it's difficult to say for sure. So this is not the first time this has happened. We've had a malfunction of undersea infrastructure before. Also GPS jamming in the Baltic Sea. So now, the major question that has to be asked. If the investigation proves that this in fact was the work of Russians, or people hired by the Russians, what should be done about it? أجي بعفشة تي ملسناتو مجمرين تايلو exactly من غير وو حساب بمصلحة زي ترجعت الزكنة بلاي نخلينا زغون حيلك خون خلي جن بزح زدقاقم زدقاقم نقرد ما حد عينت علامة زلوا سلزم سلدما ناب حد هندبت ويوم بجيجا ويوم زخون سبات زفت أم زلوا يلك خزار بايت خلنا دايما دايتا بهاي زفت أم كم زلوا نعوزة تنبيجن ستيل مصلحتي كارلو حساب زرقاقس دما زنت تكتكم بهالعي كالنيلو بمقطع اسكت مصلحتي راشا مخانات تتفليتو ويون راشا تقبر لان دحريلو انتي خقبر زغل دحري خيب لل An excellent question. Now Finnish authorities and other authorities are talking a little bit tougher than before, where the aim of possible further operations is not merely to prevent this kind of sabotage from happening, but also to prevent the shadow fleet from functioning. To what extent that is possible, what kinds of legal means there are to take control of vessels, especially in international waters, is still a bit unclear. But the action of Finnish authorities now has been highlighted as a sort of new position, new kind of more determined position to do something about it. There are also discussions about whether هجي تي فنلند زبال منقستي بفلا فنلند زلهم بحكي اب حدا غني هاجر كم زلهم كرداكم خلالو اللي على عاقمي زمطاطر زلو كل البوليسي زخطله زلو اجريسيف بوليسي زخطل زلو انصار راشا من البات راشا بزوان زاب كينا سلازلا بزح تكرو كيلوم يخلي كن ايفنتشولي اذا كنت اندر ترغاغيو ما هو قربيت مخانو سلدي ترفسنا غن بيزي اوف كورس ابالا اكلات ناينيتو سلازخوني يزغلو فحفكف زبلم زلو فلوتيو بحفشا قد اتي سقمتو تدوستو زلو ناي بحكي كبين مخانون حج دما نتي انترناشونال ووتر نتي عالم لخاوي ندز كايدلو بوتات ابونه المراخب ناي راشا كعقتو ديوم ولا قال قبرو قال نجر يحاسبهم زلون زخونه حقاوي منقديه بلوم قبرو زغلو قال مغنيات فتيرهم نتكونتات كتقاموا لي فتنو خم زلو يزنقر زلو بد ولسي اي قبرون يميل كتزاربل نجر يلن كقبرو زي كل نجر يلن كنبل خلينا كنستيل بتقبرو زغلو انتي كخون غل بعجي كرز خل مالتي جن ذا توبيك زيا ببزح جزيا تملالس لا نساد ما نتشارو فليد بحال زلونا يرشا ندادي زنقساقسا مراخب زبالا نعنت او قبل مهنياتو غداناتو يسرح سلازيله اتندادي شيء سلازلو طبعا يرشا عب سلازلو اتوتادروا عايلنا راشا دما ولا حنت قبرو سلازي قالوا من البات نتكوينات كنت صلينا يلم توسينم حدا كاب تقبرو زلو اتي من قد ندادنا يراشا زنقساقسا مراخب او قبلوا نخللهم ويك فتنو خللهم that's going to be a tricky كبيدي كونجن اي فتنونيم اي قبرونيم اللي كحت زرباي تخنا اتكون طبعا يراشا دما اكمي درجه يخيدالو مستكونتاتون مغنزاب كدلي حدا كابو دما طبعا يراشا اب ما درجه كم زي لو يزنقر زلو اتمغنيات نسو سلازغونه دما اتقراك سرح سلازي كعله نزيك غيرو بزح نجر كقبر خمس غلو مغنزاب يدلي
oil through ships that don't carry the Russian flag, and the cutting cables. That's standard Putin's playbook. There's an operation that is called strategic operation to defeat critical infrastructure of the adversary. It's a non-lethal type of warfare. The Russians call it new generation warfare. They figured we are highly reliant on technology. We meaning the United States and the West. That's why they constantly conduct cyber attacks against us. And now that's the new thing, the undersea cable cutting, naval warfare type. They believe that if they cut those. ካልእ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ራሽያ ብብዝሒ ትጥቀመሉ ታክቲክ ካብ ነዊሕ እዋን ድማ ትጥቀመሉ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ወርፌር ኤሌክትሮኒክ ወርፌር ዝብልዎ ብዙሕ ሪሶርስ እዮም ኢንቨስት ገይሮም ራሽያ እዮም ዝበሃሉ እዚ ከዓ ኣብ ብኢንተርኔት ሳይበር ኣታክስ ክፍንውልካ ክእሉ ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናትካ ብፍላይ ተን እጅተን ኣብ ጥቀን ዘለዋ ሃገራት ዝበሃላ ከም በዓል ሊትዌንያ ላትቪያ ገለመለ ዝበሃላ ብዙሕ ሳይበር ኣታክስ እዩ ዘጋጥመን ካብ ራሽያ ካብ ቀደም ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ብወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ክዋግዎ ይደልዩ እዮም ራሽያ ብቴክኖሎጂ ዝያዳ እዚ ኣብቲ ናይ ሳይበር ኣታክስ ከምኡውን ናይ ካልእ ቴክኖሎጂካሊ ሳቦታጅ ምስራሕ ድያ ኣብ ኮምታት ራሽያ ሓያላት ምዃኖምን ነዊሕ ፑቲን ኢንቨስት ከም ዝገበረሉን ኦፍኮርስ ኣባል ናይ ስለያ ስለ ዝነበረ ድማ ብሕቡእ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ኣከሙ ንጡፍ ምዃኑ ቭላድሚር ፑቲን እዩ ዝንገር ጂ ውፅኢት ናብቲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢንፍራስትራክቸር ፀገማት ዘጋጥም ዘለውን እዮም ዝብሉ ዘሎ ግን እዚ እናኾነ ከሎ ንባዕሉ ከም ከጋጥሞ ኣይክእል ማለት ኣይኮነን እሱ ንነፍሱ ዝኣክል ጥንቃቐታት እናገበረ ይኸይድ ከም ዘሎን ወላ ብኣሜሪካ ዝግበር ብዙሕ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ዴታ ብሬች ድዩ ገለመለ እውን ብዙሕ ግዜ ራሽያ ኢድ ኣለዋ እናበሉ ይኸስዮም ወላ መንግስቲ ራሽያ ዘይቋፀሮም ካልኦት ሰራቕቲ እውን ከምኡ ገብሩ ክእሉ እዮም ግን ብሓፈሻ Russia abzu gudaizi ብዙሕ ከምቲ ደፍዓሉ እዮም ዝነግሩ ጆም ኪላታት ናይ አሜሪካ Not only it disrupts the internet, it places psychological pressure on the population, which is uncomfortable, right? And the belief is, the Kremlin thinks, that the pressure that the population is going to put on their leadership will result in the capitulation of Ukraine and in the cancellation of support by NATO and by Europeans and by the US of the Kiev regime. That's interesting. Well, yeah, I mean, specifically to that point, I wanted to talk about the leverage, right? And the reality is, it seems to many of us that Joe Biden handed away every ounce of leverage that the United States could have brought to bear against Vladimir Putin, famously when he went to Helsinki after they fast-tracked admission of Finland to the UN, basically doubling the size of their border with Russia overnight, which was already a red line with Russia, and all Vladimir Putin did was decide he was going So بعرفش أنت هم زبلو زلو تم Republican base تهم زبلو دونالد ترامب زي جو بايدن كل تليفرج ويون حيل زلنا عقور حيل ويون عقور عقم كل والناس خلنا راشا كان اسمع له نخل كل نجارات تدعي مليون سلزي نراشا فلاديمير بوتين بفتهم كان اسمعوا نخل من قديه بالنام كل تليفرج ناتنا عركبنا ناس واريبنا أنا وكل نجار سلزي قبرنا بتكوينات بفولو ين راشا كان اسمع له نخل من قديه بالنام بمبال نتي زلو negotiations كقاتم زخل ولا حنت كلمة تزغل لو تكله كم زي كل يوم تجارب and that's very very tragic because ده كل عقبها هيبقى بقول له نجارات كاتي خلها نتسألها هي خاكة تسمع له تدخل من قديم بالكاد دونالد ترامب انترفع من المان ويونجله بزوح نجار كجبر زخليه لنا صار فلاديمير بوتين يمزول زلوا. So nothing's going to stop Russia from winning this war, and that's the hard truth that Donald Trump's going to have to confront. You know. Trump knows that there's two very weak links in the American national security fabric right now. One is Ukraine. He needs to jettison this Ukrainian problem. This has cost America hundreds of billions of dollars, and it's weakened us globally. He needs to jettison that. And he also needs to put NATO on ice. NATO is an organization that's outlived its usefulness. It was a valid, viable organization during the Cold War. Since then, it's become an expansive extension of American imperial hegemony. And I think Trump recognizes that he needs to start focusing on the things that keep America, relevant in the world today, and not. So in terms of Donald Trump reality تردي ولا already to some extent تي NATO زجبر زولا بركته تنيتو زبال حيلي نأمريكا تقام زي كونسي حدا جنيان قدرت تسبن كم زخنة مهنياتو حدا أزيو كبوريو كله دما علمنا تغييرها تقدم نيتو كقوم كله الأمان يروت الأمان ما حبر السوفيت نعاني مودا استمسرت حيلين يرو فزابيرو راشا زبال ويون حبر السوفيت زبال أبس نبرلو تقمن يرو حبر السوفيت مسودا غير من البات نجزيونة أوروبا نمرقا قال ملا تتقيم كالت خوني قابزوا نزقن أبيتنا نيتو بفلاي بمتر ني أمريكا تقندس على أي تبلوزلا تشاينا دحرقينو نيتو تهدروا حيلي بزح أستوات أو كل ويكلني بزح جاب يوكرين زقبرتو لدما
ንኣሜሪካ ንስትራቴጂካዊ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ምናልባት ኣብቲ መጀመሪኡ ዕላማ ሃሪሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ብቕፃል ናቱ ግን ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ኣሜሪካ እዩ ዝበሃል ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ መክሰብ የብላን ኣብዚ ምክንያቱ ራሽያ መወዳድርቲ ኣይኮነትን ወታደራዊ ምቁጠባውን ራሽያ ዓባይ መወዳድርታን ስግኣት ክትፈጠረላ ትኽእል ሃገር ኣይነበረትን በንፃሩ ንራሽያ ፀላኢ ጌርካ ናብ ቻይና ምውዳቕካ ድማ ነቲ ቀንዲ ፀላኢ ትብሎ ዘለካ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ከም ዝሃብካ እየ ዝንገር ብዙሓት ናይ ስትራቴጂክ ኢላታት ናይ ኣሜሪካ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ዕንደራ ዝብልዎ እንተሎ ንራሽያ ደፊእካ ደፋፊካ ምስ ቻይና መሓዙት ክትከውን ምግባራ እዩ እዚ ድማ ፀጋታት ናይ ራሽያ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ደሚርካ ምስ ቴክኖሎጂን ዕዳጋ ናይ ቻይናን ክልቲኡ ኮምባይን ተጌርካዮ ንኣሜሪካ ክስገር ዘይክእል ገጅፍ ጎበ እዩ እዚ ከዓ በዓላቶም ዕንደራ ናይ ጆ ባይደን ዝፈጠሮን መሊሱ ድማ ዝደፍኦን ናብ ከምዚ ሕጂ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ ዝገበሮ ሰም እዮም ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ብዝተኻለ መጠን ክገብሮ ዝኽእል ነዚ ኣብ መንጎም ዘሎ ነገር ከላሕላሕ ክፍትን እዩ እዚ ከዓ ንዑ ክትገብር ተኮይንካ ምስ ፑቲን ምስ ራሽያ ክትሰርሕ ክጅምር ኣለካ እገዳ ክትኣሊ ክትክእል ኣለካ እሱ ጌርካ እውን ቭላድሚር ፑቲን ኣይ ቲንክ ብግለሰብ ክትሪኦ ከለካ ካብ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ኣፀቢቑ ስማርት እዩ ኣፀቢቑ ቭላድሚር ፑቲን ቨሪ ኢንቴሊጀንት እዩ ንነዊሕ ክጥምት ዝኽእል እዩ ከሽክዕ ዝኽእል እዩ ብሓቂ ንበዓል ዶናልድ ትራምፕ ክላገፀሎም ይኽእል ኢሎም እዮም እቶም ኣሜሪካውያን እውን ዝጉህዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ሶፊስቲኬትድ ኣተሓሳስባ ዘለዎን ኣብ ስልጣን ነዊሕ ስለ ዝገበረ ድማ ኩሉ ኢነ ናውት ኩሉ ኣካይዳ ናይቲ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ድማ ከም ከብዲዱ ዝፈልጦ ይወርድ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መራሕቲ እንታይ ክገብሩ ክእሉ እንታይ ስልጣኖም እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ክጥቀሙ ክእሉ ዓወት ከመስግቡ ስለ ዝፈልጦም ሂዝ ጎነ ዩዝ ደም እቲ ናቱ ዕላማታት ምህራም ተስዋይ ድማ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ እተን 4 ዓመት ተመሪሖም ምስ መፁ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ብዙሕ ኣድማዒ ስራሕ ንክገብሩ ዝከብዶም ከም ዝኽእል እውን ግምት ኣሎ ማለት እዩ have these parasitic problems attach themselves to America. NATO is a parasite, sucks the lifeblood out of the United States, and Ukraine is the same thing. So Trump, I think, will eventually make the right decision, but it'll be politically difficult for him. I think right now, as Poon mentioned in this video, their main doubt is what would come with the new administration, because we know that Donald Trump is pretty much straightforward. He says what he wants. But the administration, Keith Kellogg and all those people that are going to make some sort of policies toward Ukraine and toward Russia, what type of leverage do they have on Donald Trump, in your opinion? Is that going to be Donald Trump at the end of the day deciding about that? Right now, it seems to me that it's not clear in the mind of Russians what would happen. That's why they don't know the leverage these people have on Donald Trump, how Donald Trump would be strong to make the decision at the end of the day. ታሕቶ ብጣዕሚ ርቕቕ ዝበለት እያ ኣገዳሲያ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዕላማ ናቱ እንታይ ምዃኑ ብዛዕባ እዚ ኩናት ተደጋጋሚ ኣነፂሩ እዩ ፅቡቅ ነገር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሲምፕል ሰብ እዩ ዝብሎ ነገር ፍሉጥ እዩ ሕውስውስ ብዝበለ ዘረባ ይዛረብን እዩ ንፁር ዝኾነ ዘረባ ይደጋግሞ ኢኻ እዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክህድኦ ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ እቶም ኣብ ምስኡ ዝኣትዉ ዘሎ ኣብቲ ቲም ናቱ ግን ወላ እኳ ንዶናልድ ትራምፕ ተሓሚቶም ዝድግፍዎ እንተመሰሉ ናቶም መርገፂ ግን ኣብቲ ኩናት ንፁር ኣይኮነን ስለዚ መን እዩ ስልጣን ሓይሊ ዘለዎ ሌቨሬጅ መን ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ዲያብ ልዕልዮም ንሱ ስልበዓሉ ስለ ዝረክሖም ዘሎ ድሌቱ ክገብርዎ ይኽእሉ ወይስ እሳቶም ገለ ሕቡእ ነገር ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓዝዎ ነገር ስለ ዘለዎ እዮም ኣብቲ ቦታት ክመፁ ክኢሎም ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ንራሽያ ዘይነፀረ ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዮ ነገር ገሊፁ ኣሎ ግን እቶም ንሱ ዝመረፆም ቲም ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ይኹን ወላ እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ዝብሎ ዘሎ ክልቲኦም ዘይነፀረ ኣካይዳ ነቲ ኩናት ፅቡቅ ምዃኑን ዩክሬን ክትሕገዝ ከም ዘለዋን ዝግፍ ዓይነት ዘረባታት የተንብሁ እዮም ስለዚ who is going to be the boss ንሱ ድዩ ክኸውን ወይስ ከም ተቀዳማይ ምሕርሕነት ናቱ እቶም ንሱ ዝገበሮም ኣንፃሩ እናኸዱ ነቲ ግዜ ናቱ ክበልዕሉ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ዘይነፀረ ዘላ ጉዳይ እያ I don't think the Russians give a damn about Donald Trump. They don't care. They really don't. The notion that Russia's holding on for a miracle. You know, we're holding on by our fingertips. We just got to hang in there a little bit longer, guys, till Donald Trump comes in and saves the day. That's the world according to Donald Trump. Russia's like, we don't care. Donald Trump is an American president, and all American presidents are the same. We don't have any artificial expectations here. We don't, we're not holding out hope. We'll see what he has to say, but we don't care. Our policy remains the same. And that's the Russian approach right now. They just don't care. I mean, they're not holding, they're not, first of all, they're not. ስንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ስኳት ትዊተር ትፅቡቅ ነገሩ ንፁር ዝኾነ መርገፂ እውን ስለ ዘለዎ እዩ ራሽያ ምናልባት ክዛረብ ከሎ ቭላድሚር ፑቲን ይኹን ካልኦት ንዶናልድ ትራምፕ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽእል ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ እዚ ከዓ ነቲ ሳይኮሎጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝፈልጥዎ ክፃወቱ ከም ዝፍትኑ እዩ እምበር ራሽያውያን ብፍፁም ትፅቢት ካብ ኣሜሪካ ከም ዘይብሎም ፍሉጥ እዩ they don't care እንታይ ክትገብር እያ that's why እቲ ኣካይዳ ናቶም ኣብ ተግባር ክትሪኦ ከለካ
دونالد ترامب مزيو كفتحو إلهم أب تيوري تأمينهم زخدوه زلو يلا برتع زخونه قبل ما تسيه بلهم كل تي كنا دما بحيلنا توم تراي كودا كم زغل دونالد ترامب مزيو كودو تغينو حيلنا يراشا مسرايت راي كودو زغل بر دخمتنا يراشا أنا راي كودو كم زي كده سلازي again راشاويان زعبا دونالد ترامب تايمر جزء كله جست زرباس لدفتو السايكولوجي ناتو نتي إيجو ناتو كما جبوان حقوسوان سلازدليو نستو كنا نساتون كنا تتوقع بلام سلازدليو دا أمبر أب فلاديمير أب دونالد ترامب أمينهم زخدوه زلو يلا من بعد أب دونالد ترامب أمينهم زي كون دونالد ترامب أبتان السوق جبراز دلي مريج أكم زي هلوك جبروه سلازدلي ترى أبتان السوق مسمى ناتو كنا تتوقع بلو مريج أكلوه كم زي كر وناتو نزخبامي نيوكرين كم زخ جبراي قبل ده يكونش يوكرين ترمست وتهدروا عقبنا هذا ما دخم زخنا نقدر كجبر كم زي كر كن جبر لنا زبالي تبرتو مت قاعد نريز لنا سلازي الموضة تي negotiations وينزتك جمر كله راشا قبل التنت كلهم مم كيف تو دونالد ترامب نتي نساتهم زدلي وزلو قبلهم زغل كجبروا لهم نزجن بتعبيد ديكونه بتعمل لحسنا تجاربوا نحن سلام دلواتنا نزلت دلواتنا دونالد ترامب دماغ فتحوا يخليو سمارت سبينا بلا بوتين زجنا جنو زلو فولو يفقرنا دونالد ترامب سلو زلو ويون امنا سلو زلو يكون امريكا ما راح كلاتهم زمن ما راح تكم زي يكونون بدحر مغارجا زوروا حيل كم زلو سلز فلت وغير خاصه تزاربلو سازي تي سايكولوجيكال جيم ناي بوتين اندر زلنا بحفشا ازو كنتات زنزي يمثل احنا دما اتزدل كنتات نارانا اب غزيو ريبورت كنبكم كفتنينا لايك بمقبار سبورت مقبار تقفكم هابو نابلنا له مار سبزخنو دينا نيمونا يوتر لبواد ابزوان زي بزحات بانكتات اب امريكا اب اوروبا اب كال كورنانا عالم يطفشون بانكرابت يكونون له سلازي ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመጽነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.